nisam bio član ni jedne političke stranke, organizacije ili lobija. Ja sam endokrinolog i profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu. I sve što sam učinio u karijeri i sve što sam dostigao u stručnom i naučnom smislu je bilo isključivo zasluga moja i mog interesovanja i usredsređenosti na novine i na pokušaj da dostignemo nešto novo. Moji studenti i doktoranti su bili zapravo moja inspiracija. Mi moramo nastaviti putem uzajamne saradnje. Mi moramo da unapredimo veze između raznih naših saradnika, studenata kao naše pameti, naše umne budućnosti i njihovih nastavnika na medicinskim fakultetima u Srbiji. Mi moramo da pokušamo da ojačamo zdravstveni kadar u Srbiji i da unapredimo zdravstveno osiguranje, odnosno da omogućimo svima lečenje. I ova vizija je bila jedna od vizija Aleksandra Vučića u prethodnom periodu.